alifu wenji wa rapproché turamu hudaza turamu jawallah yekaido hanzani kimwanadamu mjewili mtabasamu wa ufedhehi wangu na utoa dosie za wangu wenji wa maaktivisti wa jotu hazenguo kwa jajoro hamondani kwa jajoro ya mazerezo sosio au kanga muamini wa 100% no wazazi wa kumurnani wa kumurahana wanadamu wenji maaktivisti au kaiziloro honi vanu kabata mruko uzijua itoti mnyezi Mungu badi ke mwenye wa ihabalaza runguzahe hindi hazitsambaza sheza njia vanizuzi kazilawa watukufu wa jamalifu amna 2 sujets alaikum salam ribeshi amarahaba 2 sujets kao comme d'habitude c'est très important sujet ya mwando mwanyanyasi alaikum salam dami haundawe mwanyanyasi kao hapamwa riparo zamba rizirungu wa mru wa daula ya haki gamjoreje ya video na paro ifanya ya hae yafungue mru mshahahe facilement shiupeu ya mwantiza wana watimizi wane hata watano ya mfungua hasibabu de mabangu ya mafiti yani mabangu ya mafiti asibabu madama ya tuna tamragi ya mfungua izoti zambaba nous ça fait longtemps ça fait 5 mois à 6 mois ou je sais pas ou 1 an gasina mwa harangu na zamba mwa haumezi mfukari comme ça si zambaba unjwa hida urahaki wa heya mabumba na useu na majoko turamu shakata tamzima subuti anjilia ukakabata jo subuti yominga mji amin ndugu jo kwa kuma bandi wajua ni wanifume shahomru njilia wa ikabata jo subuti izonrabo musubuti saba izonrabo ukanga mji amin kamitsidori ndra mitsido ka haupande katilenge fadiki mihweda alaikum salam aliyamani mihweda ihomine dao shamitsido kawa Tulaïbi ze sujet zangu tirongwa sujet zinji chamiti djouvu bamrudina. Ok mon frère, j'ai jamais prononcé un nom comme tu veux parce que toi, c'est que tu veux de prononcer donner de gens yaou ani yaoudi yawanga ou yaou fede wanga. Ze messages zangu zonti pia oui Ibrahim ni kwa bamurongo avec des respect. Ye kanga manzoni vumbuwe. Ze sujet zangu do vumbuwa ye mijia hanyu. Neze famille zahanyu jotu hazengo perma le bango la Facebook. Haukaze sujet ko wana nizo zahuana wa ulawa bana. Zahuana wa fauban. Zaizendo la zendo nai. Zahuana de mandongo mahonai. Zahuana de mandongo shahonai. Neze hazonga fitiniana o muhazini. Ne wanga tungo balance wanyanya tu na makirtaso muhazini. Kaido hanza ukamide ukunjar maze sujet zonti pia. E kaido hanza ni mjeni hata mwana matulai. Hata mwana matulai. Nswambi lo nwango mjini hanyu. Ukawe wapeu, désolé. Wanambia dans le réseau à 14 commentaires. C'est désolé, moi, nama hoka suwa sans privé. Wamba botula, utudio jibu ze commentaires. Ba wala mwana damu wapeu, la hata homji. Rangu, okwa mwanza. Désolé, ukanja kanza nambi hilo manama. Désolé, mitsanza. Mitsanza nma kem no respect. Gamlawo pande u manama tulaibu wambi ukaya, s'il vous plaît. Et ma kalima hangu mitsi ju fede himru. Mitsi ju vumba mruzina. Mitsi ju vumba mjiwamru. Mitsi ju vumbuwa famizamru. Sheka ido hanzana bega mvumbo famizinji. Wanadamu wenji luna video zao. Na vokali zao. Ma activist. Walo hagma rezo sosio. Wajotu hazengu pia. Na minja juo na nziroho la ukanti namba mlo ni mlo tuti mnyezi Mungu. Kabati shababu John Jilia. Kora korin. Jamais. Alors s'il vous plaît. Même ces messages ont besoin avec des respects. Njaparo vumba mjiwa mrubanu, njaparo vumba reji ya mrubanu, njaparo vumba zina la mrubanu, njaparo vumba famiza mrubanu, ekaido anzana mbega mkotini vumbuwe. Njotsuwa, wenji njuwa dungarumaze rezo. Haukaza imbuza hao pia wenjo hao sere wazo. Shaga mwanukaya turambo imru ya lelo ya zala. Ketubidi ya fede himru ya tsunemru ya pemru sheo. Hauka wenji na wenji mwadunga hao, yebazi hao wajosmitwa hebanu watsuwe malago ya wanduze nguo, watoe zambu za wanrasha hao mwenziani. Mimitura mitiji. Cheke banzani kihamada wenji na wenji njuwa dunga mazerezo. Ma aktivisti wenji gamdudini mwabieni. Warongua wa fede huo wangu wenji waluwa mazerezo sosio. Nilona aibuza hao zinji njaparo ya wanazamba. Haukamuja ukaya silelo. Mzadzangu mwenye hunza mbabu mwana ha. Gamhulele John Lede.
Mwenyezi Mungu yajalie uhunge malezi wanadamu tipi wado hushukuria. Mwenyezi Mungu yajalie uhunge malezi bumana hangu haina mkomori ambe masha Allah. Shauti ke mtovu adabu wa usalise wandu na uvumba wandu madina hawaonja famiza wandu zivumbue bahini mdu usujomba ukabadi mwana ula mjewili ngajoko wako moronsi pea ngabo wako ujiviwa wandu wapula sheo wako ujiviwa wandu wafedhe hilwa shanga wako zauka mdu wapula sheo. S'il vous plaît mon frère, on a partagé, on a fait 50 minutes 40 minutes au téléphone, on a partagé ikawa unidunga nguelewa. Ne me force pas de dire que Gwatsongo Vumba si Jézan Kutsuvumba Zama Voleri et Wakomori la plupart yao 90%. Wahibiao wandu makirtas. Wahibiao wandu shahao. Wahibiao ze famiza hao. Gwadunu wandu misafara. Izo zote pia 90% ya swa komori si wachwai. 90% wa wachwai. Gojonga ula hadhulu mwemru mshe. Gojonga ula dhuyo katwambia mru mshe mshahara wa. Gojonga ula harange edhabu ya hemru mshamlele hende ya uzu. Gojonga ula hanjarma mtagu hemru msharange ndeza. Izo zonti pia zikanti harmenti ya komori. Nana swa komori rendi ya wana damu wapeu. Alafu bohea d'une manière ya urongo wa s'il vous plaît. Ntijemdo excité wangu babanu mitsanzandonji ya harma niki hamado wana damu wa jina. Warungo una s'il vous plaît. Wana damu wanoje. Waka manzo turamu ya kijwana de madongo ya banu vumbaze famiza wangu ne miji ya wangu ne madina ya wangu. C'est pas comme ça que j'ai nzaza turamu ya nlela nzazangu kajanlela helilo nzazangu anlele d'une manière ya huste hiwewe na ike hurende na inuunge namna ya uhonkoza timpaka njibani njenabe wefundo wangu Saidi Bashiru no mtukufu wei turamu wei Hamada wei Saidi non c'est pas comme ça que ma mère m'a dit. Ikangwambo makali mahamba d'une manière jeli kangarjo 90% ya huwa komero hanza wa shembuyo pula sheo hamjujo kanaze bizangu mkimwana damu wapeu sheka we mrume mauri ya Mwenyezi Mungu hunga ni manieri ya unoko za mimanyanyuho nikawo harmenzi ya mbiyo hunga makali maunambie mimanyanyuho nzieze binifanya sheka kutunga makali mashango jo uheyeba nifanya droit de réponse unatake undeye uti ubinadamu s'il vous plaît uti ubinadamu. Manadamu yo ujua hata wedira hajilele kangura ndonjema na zilambi shawahe manieri ya wana ili zerongo zilazi change ya ubiha message ili zerongo zilazi change shanye mzu ya ukaya turamu ya banu mpaka ya denose mlu ya vumbwe mlu gamanzo hare mimi nduge fundi jibril ntina uparu juhe ya banu nifedhe fundi wangu c'est impossible gamjo hadisi damina ye Hamaste, harespe en privé. Shani hevan njeni hevan jone de mwanzo ndo bajao. Comme kadabani mboni comme ani kwa ye Malaysia. Oui, Issoufou Moussin mon frère. Wa alaykoum salam. Hani mboni comme Malaysia. Hani mboni kwa namna eheni mnakurongo. Njaju par jo hevan ndeno sa dinalam. Depuis kana parorongo na vubaze suje zangu na vubaze dinalam. Rangu tsundai. Rangu siku miminaza la rangu tsundai. Atana jujaba ndina bega vumbo fundi wangu. Le dina ni vumbo fundi jibril le dina. Pourquoi? Vous êtes qui? Gamine namna ikaonjorongoa gamine namna ikaonjohamba ikaokatsurongoa papa makalmanyu gahayahunu s'il vous plaît. Vous pouvez parler doucement parce que les paroles sont déjà Oleo alafu yodi hadis s'il vous plaît na kuanada mu massage le kuanada ma reconnaissant ya ukaya mitura munjaparo yaba navumba zina lamdu kamdu juko jani provoke ya ukaya butira vumbuwa ni vumwendo n'importe quoi ni jenini muna do joli mgoenda o baba ni mimi sido dongo utsafanya na commentaire mu heba ntsurongoa yaba nangogo dabo njidadi shokagamisha babi ya John Jilia ntinomba nafasi c'est ça. Bon watukufu ngamodar maze sujet désolé parce que ngabona damu bizarre hamuko ndunga hani nduko ni dunga yojua njaparo vumba zina lamru njaparo njaba na vumba zina lamru ekai pasa fundi wangu amjua disida na yam prevent na pa jaona be nifanye video natake fundi wangu. Vous êtes qui? Gamjua disida na yam privé gamjua disida na relezani comme ça chari njeba na beja watukufu ngamjua mazi zangu désolé bandati kawambabi olamri kao siwelewana si uparana yoni critique mo accepter za critique c'est normal. Chago jona mgajibanu habeza mrukada mabanti paro vumbo mjiwa hati paro vumbo mjiniani hati paro vumbo mrule zinala
Bon, watukufu gamjua mwaze sujet za hangu. Gamjua mwaze sujet za hangu. Premier sujet, tuwahiti amba wano, ikawo mrumzeye, mjomba wa daula ya haki. Hariye mru wa daula ya haki. Welewa? Hariye mru wa daula haki. Ikawo ya mrumzeye uo, ye bazia hae, hafungue mrumshahahe. Njohi na baza sujet zombili. Ye sujet nzima, je pense que je vais sortir dehors. Welewa? Bon, comme je suis là, il n'y a pas de souci. Bon, ils ont mis dans zona behindo. Ils ont mis dans zona be. Ili mwelewe, mjue, ya ukaya wei mjomba. Wadaula ya haki. Ika ungari mjua ho. Siparufanya mesaji hahe. Ika hafungue mrumshahahe. Huyu mwanama alisaid. Hafungue mrumshahahe. Hasibabu question za olewa. Hafungue mrumshahahe. Hakesto, désolé kanga mbege paswe gabo mahiyo hununga ntabisha. Olewa hafungue mrumshahahe. Banda hafungue mrumshahahe. Hende hata aba sangu fanya mrumshahe chantage za ukange na mafoto ya paron fanya en secret nguju ya sisa bade mrumshahe hafungwa. Sujet ya bili mwanamme ikao shababi, ikao mwanamme shababi wo aba sarzamba ho, nezajil nezafanyishiha, hajihundu halola mrumshahe watuna kilta sowaili, e mwanamme mrumshahe gemziro wataha mruhanzihe mwana, bada hanzihe mwana mwanamme haheyo msiruni, hata hamna nyumba na studio, harate mrumshahe ili ya bakibala. Hende hula hareje ikajamga mrumshahe, hautundu ola ya deklare mwana, gedene mrumshe. Gari jao, izo deze zombili loni izo ikao, gabjo uzamba hamastehi, wasina umake mru respe. Watukufu, premièrement, gari njo harme sujet, ya hembaba wa daula ya haki. Sujet mbaba daula ya haki kao yembaba woi, izu ya fanya hini. Yembaba woi riparo fanya video ya haki, riparo fanya message ya haki. Ikao harante mrumshahe pour rien. Oui, salam Mohamed Shanfi. Mrumshahe hamranti koma. Mrumshahe hamranti zajilini. Ezajili entwile mrumshahe hamambia. Dejanga sina 8 mois à 9 mois. Ou 1 an. Rangerante mrumshahe uo. Ezajilini. Mrumshahe hamambia ukaya. Henu usuku ngotongoro hawenda harunga madamano. Gotongoro hawenda harma daula ya haki kalivati hata randoma gotongo rantida minewana kutuha fili hanasi wode mzewe kati parofanya message ya hai ikawe ezajilini ezafanyisha ezajilini ukaya emakati nafanya message yo yaboga mjwe ya basa mrumshe bade mrumehede harma madamano ya rejio dahoni ula mrumshe mwambe ukaya arangulo mimi gamsutene azali yo hatoka ublage hatoka hamba komsa komonjeu bande mrumaha yana usiku katwa filano wana katwa filane mrumshe katina wakati wa bidiwa hadisi katina wakati ya mnika ho ika oblige yeye ya jihunge ya juhe ya beuka ya rangule ongami azali ekanga mweshede yao ye message kaudo na ifani ikawe mwanamme wa eho ya haja bia mrumsha hetu ufungua tola kanrao wombaba wa wana watanu ya subuti ya hambie mrumshahe ya ukaya tuhufungua tola kantanu baada mrumshahe mwambe ukaya arangusi kutogo hendarme madamano yanu na izo zonti pia daulaki rangulo ngami azali mrumshahe kaublage directement tajwambe helila olamrumshahe fanya bati hufungua na zila kweli hamfungua zeto ala kazila hende halola mzaze wa daula ya haki hunu Marseille ngamridite na nzambe yoti ambarangu hade shaga mwile jezo he sujet ya haja yabonso ka vile hello mweshile hadisi hamfungue mrumshahe mwansana wana watano yenda abaseza jiri hindu abaseza jiri dokaya mbaba woyi waye imwana mrumshahe woyi yamfungua yenda renga mzazi wa daula haki ya mlola abasarzaba mwana mshoyi halolonge na mrumme. Merci beaucoup na dama banga mwishili yao. Baada halolonge na mrumme ola mrumahe hanjia ngoma kaja kaudoenda yono wana rangu wakati alona mrumme haringwa nzondoda honi adono wana n'importe quoi. Linujiru uratemru mshahu na wana watana humnikatwalaka nrabu demru mshambi arangulo ngami azali na zila rabweti azali
Shazila pia nguhambi ukaya ngotso gohenda haina usukana madama na ukabatsi randoma ede ile jusqu'à quand emrumsha junga hambia ukaya rangulunga mi azali baada ya hambia karangulunga mi azali ukaujwa kaila betizi shahufungue mrumsha hotwala kanra wende hulola mzaze kao nyuhenda harmida ulaki wende humlola subhanallah baada wende humlola huratse mrumsha no na ukudo watunda watukufu emzade weiha lolo ni mwana mme mrajina ola mrumshe ola mbaba hajuhamu haringwa nzo dodo dahoni na bora haye mzaze weye jalolo haye mzaze weye jalolo mbaba kajaparu hamba ngwanzo yendeyo kajaparu de place yamba ngwanzo yendeyo shambaba waye hakaukansi dene mrumshahe uyamlola nyumeni anola mlola yatsonga yamanane mzaza wana haye mrungwelewa yaukayemana wakautoze tola kazonraru na wikao uhurumrajina harube madama ikao hakahwenda eza jirinru watukufu ukaya actuellement yembaba hambie mrumshi ya ukaya yekakatsumbulia yaenda ya unowana gujoto wa mafoto ya haheda mafoto ya mrumshi ya mtiro mrumshi mwambe ya mafoto hili na minja parubesha mafoto ya hawazi hambati kaudo hufanya mafoto kuja kauzijua subhanallah ye bwana we timpara juzi haringu ni shangazo simwambia ukaya izo yeze chantage ufanye mrumshaha ujakade mzazahu wanaho kuja mkelentsiza humfungua hakestio beti hakalima la mafiti bahamba ukange azalina izonda bomdumsha utsi azali humnikatola kanra honde hulola mrajina hukawone saukaya emadamanu yala hukahonda watsahemdumshe umlole yode shaka hubi habana kuja kauda filano wana hata kutsina tamano kwa kufanya wakawafilano wana abasemdumshaho halola duwanjia fikira wabegwanzoda dono wana emdumshaba kana huzilo wana shakuna hondoda honi wondewa waone gena drabo cinema gena drabo baki gojodo wana gojodo sobonsi worongo wana hoendaza yodele mdumshahabi gojodo huje ka hujango juba kobonsi gamjorongo wana ni wasise ubale wendeza ho parki au bale wana hoendeza hondaba kidonao hato wakati ujo ujiba ubale uji wi Muhammad Najnas ola mrumme ola mtwala kaboka gamanzo ndohe ya hiyo no jano la ulio wana hangu msoza ndo bala ndo ba n'importe quoi vanuga mfikuwa gamjodo tabishwa na shahatu kwana hundandu wanze kwana hundandu watukoze nizimu na punisha lishao alafu timparatsi mambia ya ukaya rantse chantage sha mafoto sha hoisho uletimze za wana wa tranquille ya vive dene mrume ya mlola da wewe hutrende hulola emrumshaha ho habitida na tsuzinji ngaka ujeja lolo rantse mrumshaha ho emtalaka ho ampe haba yewe hindribo turam e message ya mando waifanya njahunji ya boturam sihulawa ekedwa anze history ni winje ngamjones tilinga muhabye tsihutore ya bo cinema gamlilitsena nuhabye ba tihutorea imesaji ya mado naifanya tihupara tena tiwambia ya ukaye mrumshaha hukeja kabidu mniketwala kanraru bahambia ngami azali na bala haka uhambia ha betizi ngozi juu shabada hukana mzade mraji na makaudona na harma yeze place publique za madamano ika obligatoire ulanse mrumshaha abasari zambao gamuhambio alafu gonshagazo kamidamina we Marseille kujajo subuti tibiti na tihutorea kujajo subuti uji déplacer à ta même à 200 mètres où nous on avait en botura njohula la fumdu hamanda we kutsuna tahaya mkauhansi ukaya banu mzade wa mru haumru mshamdu mtola kamweka jisa hukaumwa na ukaya ngemu yiba usahumlola shabada humranti kuna uparu jomwa na kaya mwema humranti abahange mtola kagina mrajina ngwanzo uduhamba gondo hai kutina dura ondo hai bo cinema kutina dura ya wenda uhai waono wana kanti ngujo siso wanobo nti urongo wanaho uangalie urongo wana uanze urongo wana uanzize n'importe quoi wimana damu ya hitima eba nukofike mrumshaho kana uranga sura njema mrumshaho kana ukatrakidi mtalakaho humranti haujewili humfungwa haujewili humpua hedeza abasadu anzo ujitswe harungwa anzo dohe yowana umrummende ya jobuli ya mtola kadohe ya honda nende ikanti kajaju pa jobuli ya honda nende wakenti utsahindu rungu wana hahonga wena dola kaja uzilio wana shamba ukaya kuna unji honda ni haibadike na haki gena haki gwanzo mmenyelendo la bahari abasanga wena ngoma ngwana bezo ya wana na bogujaka na bezo na wana gujaka wenda urongo wana shabanda halolo ngi obligé ili wende warongo wana banda halolo ngi obligé ili uheyondani
kuna kauparo jonjo ndani bo sinema ngamridi tina nuhambie numdu hazibani hautsona tahaya panumdu fikwa na shahatu kana hoda tara jay sura za watu pateti gujo kana mdu mshaho mtabishata na ulama nashe waho ulange jweni umredembi hata umsimbwe hata yedi hata mdu mshaho umone kanguriso yenzahe yedi yake tranquille ya rengele ya reje yake jweni yake mnabela yake mna charmante baho do mononziani wolindela n'importe quoi laisse-la tranquille à mon ami. Laisse-la tranquille. N'importe quoi. On est de moi renda, on est de moi la hitima. Pangas le snani Marseille. Garin sur le snani kabila zone super Marseille. Katina tambamdou mazao. O musi uspehi wangu. Muhammad wa cinéma. Les kahuzi du fan. Gamina ma photo. Mbum shaho hambi mtola kamboka. Kutina hata ma photo. Yekaya o ma photo kaudu ala la hamade lo mwambi. Gamina ma photo na do ala la no hutira. Yesi c'est ma photo jowoni. Si ça donne sur Gadjo Houle Mabole Bole ou Marseille. Gadjo Houzungu Sane Marseille. Quand Soubitou Ambaruto ma photo Mdumsha. Mdouhamad Angoda Ida Daulahaki. Kutushta Wajere Daulahaki Yahuana Nemtolakaho. Nisimuna Pune Shalshanyu. Daulahaki. Mimwa Daulahaki. Azalina Lao. Hanikem Dumsheto la Kanra. Mimwa Daulahaki. Azalina Lao. Yambiem Dumshekam Josisa ma photo. N'importe quoi. Kama Marseille amina upua na masera naona mabando mafitswaho kwa na ushida wanifanya hata gamrudi nuhambi au kamisidori ya sura ya mwanadamu katsi wonoja unjaju parjorinra misidori ya mihono ya mwanadamu kangamina mihono mjoshida ni behe walaikum salam Samira Muhammad Ali misidori ya hanya yamu jamais womkomri ya mzima bas Allah jalla waenz daiwa eche alafu tena gamrudi nuhambi yebo sinema yekahu pare mtu alakawaha hum intimide hum derange hum tabisha yemiadinire ngao ha Mwenyezi Mungu ganjo hupiblie hadithi na ganjo hutabisha hadithi na huona nzia ni ganjo hunjia zungoni hauko uti mwanadamu Mwenyezi napone shari gauna zi problemu zangu dongo chomboka no gamina drani heyo ndani njeno no wanangu kutina hata dro kutina dola wange na mrumme hudi wazakashikasha haho ushibadingo wakatoka juna na valeur wakatoka na le demi mama waona ukaya ngodo wa magari mtazo ida ula haki finalement hode hula yihukatsu jwangazi bisao désolé mtsuji wa gazi bisao yiwabasa ho madonu ka zona na la yodeli ya couple. Ok Farid, y a pas de souci gambi bad. Olewa, ngojoni Paris. Vanu mrumshe, mruyo mlola, kabati mruya parole la mrumshe, ujoha banguriso. Haini mwanamme yondi alole mrumshe yetu na ukaya ola de marimari, mkomori. Ola de mzade mwema, mkomori. Haini mrulolo mrumshe, ikao hudeside wa mlolo yetu mwana ukaya kabati hamadai duniani. Yede mzade mwema duniani. Shaga mloluwa na shohatu, ekasa mwalola, msibala, mwatibimbi, mwano hamangwari sango makoko. Hukane ngoma yupapiza, humratu wadezaho, hujuha, ulitina hujuha muo. Ngowanzo. Haye, na mkira dhonda hukana baraka. S'il vous plaît Muhammadawe. Ikawa hufanya message ya mwando. Wumruani kembu mshaho twalaka fasilma twalaka bari mshaba gami azadi na balazila rabeti azadi shanda bokangu tungo joina usiku do mabangweni kabatsu akatujokele ntuzowana uangalie kabatsu akatujokele nzemrumshe umangalie hena usiku madamano go wendo emrumshe tulamba ukaya ebano randema wa ihunrahin hena usiku madamano kutina wakati wa parukane ntuzowana huwa ni kenentsiza yede helini jusqu'à quand. Rangulonga mi azali wasubutwani kembu mshaho twala kanraru. Mrumshe mwa zade na ye mruka subutia mnika twala kanraru hata mbili. Mrumnika twala kanzima. Ye twala kanzima ila. Ekawa vile tuwa mwangu jojo ulolo. Final mabada huzifanya. Rizamba. Abasa rizamba o. Ngo subutite na wambie mrumshukaya. Na bohu mranti hulola mzaze. Wa mjua harme madamano. Izo rizamba na dejanga sina mezime njawaza.
Chamwenye na rawane s'il vous plaît ntutsani hu bloki mkana baraka. Ntutsani hu bloki. Ngabo wenji na wenji wadia ufundi wangu wa matakeo mitido heya wangu. Nodia wangu. No menase wangu. No vubangu madzina. Zintervasyo zangu nifanya ubano. Kuna uparujosha dzina lamdu nlivumbuwe. Ya pa le moment njo heya wangu. Ninjie fundi wangu. Kanga mina nugo zangu na fundi wangu ganjuma bia en privé. En privé. Au cas j'ai jamais prononcé un nom de quelqu'un. Harmaze messages za hangu. Rango siku na zalihani hana njama za réseaux sociaux. Njaparo vumba la majenga kapashi. Wa alaikum salam. Na vumba dzina la mndu. Jamais. Ni urongoa avec des respects. Pasi na vumba dzina la mndu. Walazi intervention za wana mwade ya ufundi wangu. Mitudo zinjia. Tido njia bantu zinjia. Sheka tuoneke manada mwenge na rohom bingwa bumakalima ya kipeu. Ganjo mfanya message ukarantsa upeu. Dabanu mrujua ulansia mdu message ambia mdu watina utovu adabu na udea. Mrujua huambia ndongoze ndo na hii watina upua sheo. Yode hele ya hangu. Watukufu na rejarma message ya hatu. Ikao ya mjomba woi. Abasar zambao hasihigiri. Ngwanzo ola mrumshe. Yani kemrumshe zeto la kanraru. Gwanzo ya exige mrumshe, na mrumshe hasa halola, na ebahe halola, ya duhe ya hodahoni, yodayo kansi bombandani, yo hadisi leno wana. Mrumshe hamambia ya ukaya, avec le respect que je respecte mon mari, kutina droit ya unjia hunodahoni hangu. Kutina droit, ok manzana mhoubloke mkanadaraka, parce que je vais pas insulter quelqu'un ou de parler de n'importe quoi. Ola mrumshi hamwambia kake na ukiri. Yeka huja owanahaho ngojo warenga obonti. Yeka huja owanahaho ngamjosisa warenge wabale wendeza. Shaho huja unjoda ni hangu kena ukiri banga mina mrumme. Ola bwana olaha haramba c'est obligé ni heye. Watukufu makalbo shingwa signaleo. Mets le cœur s'il vous plaît. Mets le cœur et le j'aime. Ika oblige olabana hambie mrumsha ukaya ika kujani bulana hea na jana dona owana hangu ganjo publie mafoto kao ngojonda wazi mrumsha hamambia ya ukaya njaparo hubesha foto la hawazi wala njaparo hubesha video ya hawazi hamambia mrumsha ya ukaya ngamina yo ikao tika uhutile mafoto ngamina na video za subhanallah yode mana na babu anasho hangu na mkanu wangu umahanyu modani Sheika ngawe hawazi ngawe ansutif, ngawe na slip. Ambie mrumsho ka ranse telefoni. Ransi wa mtoto. Au kamrumme yohenda zae. Wizahiri msoma. Mrumshe yohenda zae. Mrumme yohenda zae. Ya wezo njokanza mabeni hindu watukufu. S'il vous plaît ndo hukana baraka. Msinikima kaliboshi hawa nga umahanyu baike ngwa manzaoni hata mrume yo ujwa ushange mrumshe yo ujwa ushange yekanga wondani ambie mrume hokaya hata telefoni bangami hawazi ikanga umshana ne mrume hanjane telefoni ambie mrume hokaya hata telefoni bo badani utibale ujwa mshanani yekanga bogodoro junga mwenda Burundi ambie mrume hokaya hata telefoni utitote c'est très facile abahangu hanzo maudu ngujwa ushange abahangu nguhugate maudu ngujujora ke enemi wanadamu wanganga mhanzo mon bébé mon cœur amour de ma vie femme de ma vie waludianda wa njia mazero zo sociaux wa jitu wa zenguo wa jimenye wa dezana na wala nadamu ikao wakahanzana wakauvenzana ngamjo pia zonga zjiro harmeti ya komora ya bonjonza bwana shohangu woi hambie mrumshamba botira wallahi ngam amini ukaya njaparo mbeshe ya foto wala video Shailo chantage ngamrudinu hambie bo sinema kalboshi ya madawe. Wambango tsaho daula haki amrudimu daula haki waodo wanane mrumshe dia mando. Dia mando. Sha daula haki si utowa azadi na balo wanangwa sufreo. Daula haki si urema azadi na gouvernement ne mrumshe ngu sufre. Angalio hahora nguba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ema kato alaikum salam harmia. Mtume wakati ya sisizi wa yedini Mwenyezi Mungu hatadamwambia ya Rasulullah ilmisha yefamia horangu yeleza yefamia horangu wahwelewe nge usobonze mtume hadunge famia he wakaumwelewa wamwelewa
watu kawelewa kwa jaelewa bamba yahe Abu Talib kajaelewa ge wakati Mwenyezi Mungu amwambia ukaya juu haushemezele juu ambio wa maka ya ukaya Mwenyezi Mungu yemzima yohamba Allah we mtume na hubeha yedi wakati mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yedi wakati mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakaujuha yambie maswahaba ze Bilali ni wanya na Abubakar ukaya yele rai jana rambi Allahu akbar wajuhe walisomba Allahu akbar wajuhe wa manifeste en general wa makawaishi ya ukaya banunga bo mtume tsoi hasaja aji manifeste ya jihad declare dahibu atukufu mzee ambaye umri wa daula haki ranse daula haki ya batani yao wangalie owana urense mtwalakaho tranquille wa mfungu wa poria ubaki ne mrumshe wa mlola mrense sinema Likaga bwanada matuju wajukao haro mwambia ni kami Marceda mina nyi ntsumliani atambahaba. Ntsumliani ntsumazani. Ntsuaza tamba mdusha mustehi wangu. Wo ntsumaza de ujonjile ka garjwa frontiana. Eka ipasa mabyanela like kamtsuelewa. Ye mastahili rume ukasika duvuma rumadzina. Ransemdu mshaho tranquille. Emtalaka. Eka husubu tumfanya chantage. Ga ona besoin wana. Rangosu kwa ransemdu mshaho kujaparu kana besoin wana. Sharangu mtalaka ho ya lolo hujuha muo. Gwanzo donde rongo wana wi wana hongu johunika kajaharaya wana watsanu dijanga walo waho shaho hahe kuna uhe ya rongo yonyango kuna uhe yondani hangwano ngamazo njo salon jenketse la ulio wana n'importe quoi badingoma wapeo yebanu soka ujiona ya ukaya imru mshaho kusumona na valeru humfungua ani habatani abasangwa nzuka ya udohenda ukansi dende ukansi. Oui, c'est ça, Yusuf. Nyesi Mungu anaponesha. Gamliditi na nuhambi. Wakati na hupara na hambia, hujikaza. Ya ukaya tulamu hunifanya mesaji ya mandeti njahunjia. Shea bilini lauzi. Kuna unifanya hatabazi. Gamliditi na nuhambi hata. Daike hupuwa na masera imo. Daike hure grupe wangu wa daula ya haki yao wao. Kwa jajon shangaza daike wanjilia pea. Njoni washanjo njovunza mzimo mwono. Njoni washanjo timizi mzima. Gamdudi nuhambi mbaba wape uhamadawe. Rantse batani. Uletse mtalaka ho tranquille. Ya lelo wana dene mrume ya mkubali. Deka hukahumanza. Joka hubaki. Atukufu gadorme deuxième message. Deuxième message ndiyo wale usikitif. Usikitif wakati kao. Weishabadi kao utsona kertasi. Ya lola mwanamshe kao utsona kertasi. Kwa message yenu gamanzo nrongoze ya mwanamshe haku jen rongoze ni akaudeklare bwana watukufu ishababi wei halola mrumshe ikawa waidi kwa tina kertasi changa joka ya haruma couple itsona papier yolo avantage de mwanamshe de ulo avantage au kama mwanamshe yuzaya abuba maisha ya kir au kama mwanamme yoji dobli na banu serari ujowo na wanguika waltuna kertasi walolana ye mwanamshe famia hahe kwa japaru jomba gondo tsahemga ja deklare mwana shoko tsahemga ja deklare mwana dola mrumme vala yolo harma perte de mrumme utuna kirtasi ya jalo la mwanamshe utuna kirtasi haukaeka owaili mrumshe hazaya ye mrumshe ya konga kirtasi she mrumme de ukula tsa wakati atajia hunga ya hiyo avantage ya mwanamshe hajalo le mrumshe hola hatsamna studio mgakane adresse hanse mrumshe habakide na hunu hata mrumshe jahamira wafikiri ya tsahemru ya deklare mna mwana ola. Bada fikira tsahemru ya deklare mna mwana, hajahundu wahadisi na bwana tsuo, ikabwana unga mumjuide bazi ya hae, wawa na washo walo marse wenji, bese ha deklare wanatimizi mongomine, yedwa na bauka bana mfaransa wengu juo, weiti mjufumu wanguyelewa ngurambuo. Mfaransa nguyelewa. Femme seule, ina haina mahangu ba le grossesse yande. Eba nbo femme seule. Ane fasira femme seule, utsona accompagnement, utsona partenaire. Eba nunga we femme seule. Na boni suku utsona ba la grossesse hija. Walaikum salam baba kafenwe limtukufu. Eza jilin. Ula mwanamshe hajahamira. Ula mwanamme hatsahaba na tsuo ikaunga mumjuo le jingu la pe ulo. Hajawambe ukaya nga mju deklare mwana uo gamjo unika 6,000 €. E mwanamme hamwambe ukaya kabati hata problem wahadisi waliofanya wende deklare mwana ndanzi mwana raidi ngomba nikajazala ula mwanamme hambie mdu mshaukaya raidi kuna ka homoza yanga mdu nafanya bahazo msiruni hata mdu mshahe harima na studio
ikao ya rengwa. Walaikum salam mama Souvenir. Baada hata mshamola mna studio ola shababinge ulangu fanyo hazi bahe ola ya deklare mwana hajaha intimide mzade ola katujo kaya ulangu wajukomlipa mapesa gudongoro hawende hahimana mmeola yodayo mfulia yendayo mpishia yemrume katuzi juwa ya Latif mwana mshohangu yemrume hoende ngusimbu honayi yendi ya tsahe 6,000 euro ya jiani kele kalboshilo vahe kalboshi wumbuho intimide yudo hendo hahe wenda wampishia wenda wamfanyize ndani hahe. Finalement habaibu mzade ulo mziro n'importe quoi habaibu mzade ulo mziro imzade ulangu dongondo hahenda yompishia na mfanya izadaho bahari ngujoka mdeklare mwana ikawe mrumaha hoka mdeklare ya gratuit. Merci Mustafa Karima, c'est pas gratuit. Shaha habango wanzo walaikum salam Fatima Ahmad habango wanzo 6,000 euro mrumaha ho hajuha yende ya simbuhe ya bale 6,000 euro bomzade wewe uje uhunde maisha hamando mrume ha deplaso msiruni badala ya 3 mois 4 mois ya tuka uhunga nafasi ya huja ya pare mrumshatso ujibu yosiku hamabe mrumsheka mjuko jo ushao mrumsheka tsurenga mrumsheka tsujusa mrumsheka tsureponde na balagwa nzoma bekanga mjo ula mwanamme hasihi kaja hundo mrumsheho dani katujua tambataratibu hapara ye famia hae onda kwa tujua mrumme halala hodani hula wa usiku ya tabota mrumsheka jaja hata nswabili mrumshedi akaupatse telefoni kwa mrume ya haja yaoneze message kwa mrume mwambia boshe banunga mwanzo nje maudu na miga muparu kutujus mrumshela hula jamu mrume ngondani ya uzise mrumshahi ebanunga wedaho na parohani kutio na patrifu tokil atika mru fulani wala ya deklare mwana bange mwade sikampisha mbahinru yeuka humpishia ukamrengeze uka ubaki hofanye. Finalement imzade kaja shida ya resiste ibwana ula hamenye akili msuju hamenye akili ha Burundi mdulo mziro ulo na 5 mois. Subhanallah. Mwanamsha mwambie mrumahe ya ukashadu ndubu ya mwambia kabula hamwambie mrumahe ya ukaya désolé shekangu wanzo wansika ujandongezi nduza hangu nedinangalia mrukadha ya Latif gudu wangarie mwanamme ikao ha deklare mwanaha ya mrumaho wa hadisi ya jamnike 6,000 euro. Merci beaucoup Andil Mohamed Ali mon frère ya jamnike 6,000 euro gosbutu avua wambie mrumaho kaya ngore je ukauja urengeze nduza hodwangarie mrukadha ya Latif wa hajojua yedi ya kubalanse hajojua neme ukaye mwana waya mdeklare wawa haheyeye hakaja tuwa mapesa watukufu na mdede mjeza jiri haukai hadisi wana ambilwa njatso irenga namba wode helilo sheko obligatoire ntundeze 3 kote do usonime mwanamshe na usonime mwanamme waya deklare mwana ola mwanamshe hamba bansika hujanrengezi nguza hangu nedina ngari yemrukadha uvumbulando wende ya deklare mwana wemruma haheye domsiruni ola hamanipuleshe hitwa hajambye mrume kami tindetska umpishia sikamrengeza bange mwade yode manana lalaiho mjomba hamandu ya sakrifie ya renge mrumsha wangu na grossesse ya wangu yende adobakide na udani ya bongo gojo sputunda mbe gujaka ulala na grossesse ya wangu gojo sputwa mbe gujaka urenge mrumsha wangu mrumea ikakalo jidul julhani onu Marseille ki bazia hendio yani ngwangwa shawandu ya de deklare wan shawandu do hanzadu la denao yude bazia hai yimjomba wai tu paro matake mti shangai tu paro mona face à face tu menace swafi tu matake tsabanga una felimbi govumbulwa nayi hamumjwa Marseille zia baga una mwana mshahaho haibotura haibe kujestili vanutura mkutswelewa tsaba umolwa nahi amulwa na hilzia akawomna nralizi wontsojovunza wengo jikazo winga mjikazo ntsojovunza c'est la vérité akamdu shida jwa ikamdu shida jwa kimadamu amjo shida nibi
Oinga josh dareman. Oingo joni washanga masume. Ça arrive, mrushida jo. Watukufu. Eza jili hingi. Ula mwana meikaudi ya deklare mwana. Haukabala deja ye mrumme. Hasa waye kana kautuwe mapesa. Yawe hajuha muo. Yawe ye hajuha muo. Ye mrumshe ula kaja pense. Ya ukabale mwanadamu ula umrengu ya deklare mwana. Ula ngena bezu ya 6,000 euro. Ngumba ibu yuenda yumrenga. Ngulu na 5 mois, 4 mois à 5 mois. Finalement, Dieu avoue son membre de ya ukaya bansi kauja zingu zangu. Harenge zingu lenda mwabia désolé. Minga mina besoin ma pesa. Bon si ukaya ngoji ja unangalie. Ukabu kuna ka unike mapesa, ujonga mapesa unike. Olamba hai, amjonga mapesa unike je konga mdamina wabanono no désolé. Kaja mreseve. Abahema namshi harejei ohao. Ohao ngwa ujuma mtsimbulia, ngwa ujuma umrongoza nayi, ngwa ujuma mwaibisha, ngwa ujuma mlaumu. Hakaya ola mwanamme ya kaumrenga ya manisa dene mruma ya deklare mwana, mrume kana kautoa ima pesa, ngiyo oblige ola yende ya menye. Shemane da muamado ni mlaumu da mwanamme wewe bo sinema bo ilaso, wenu husi, weti mwanadamu. Mrumshiwa wangu lumziro gombayibu jaudo mfanya. Wende hata umani sene mrumma hae. Kuna kaurenga responsibility. Vahe mwanamshe wa inge dada. Kajanjan kili ya ilo ukaya wika tsumanza. Ye mrume da umanzo. Yeda ya simbuha. Yeda ya tahima pesa. Ya jiani kemru. Ne mwanamshe ya ili ya yeshi. Ili ya hundre okana mwa. Ya hundre ye via. Huansi kango jo urede mrumma honai. Finalement wedo angarele kalboshi na kalboshi woyo de bazai. Wongo julani ho Marseille. Uongo julani ho Marseille bwana huo. Wo harma wana washi watimizi majana mangabi wo ha deklare wanje. No wanje wa deklare yetu hanza. Yetu hanza ya bile yo hanza bile Burundi. Yede objectif ya. Imana msheze wo yedi hakubali. Hada ibulane le seralino. Shaka tsobe mrumma heka désolé batsende yo. Sedeka umpishia baada hani arsele angemade shango hospitali ukabanitsi ka hujangegeze ruzangu wende hurengeze ngolande ha hurejete haba désolé minga manzi mapesa wangofika wangu hanzo ha amuru bomana mshango gofika ngo baliyo ye grossesse ya 4 mois 5 mois yonda himile mjomba we yayi occupé impossible yakana mahaba ne grossesse yo de mruma haho ikao hajoka ya kutsina kertasi hajoka ya ngawe sans papier kia sans papier hahulola na bobo ya hulola gauna wanauma haho walona nationalité wa kifami gauna wanduzaho kabatsa tamzima bangu jwa declare mna mwana uo bale kutsina kertasi shia jaja declare mwana media jisu ya ringaze ze domana ya hadisi dani mwana bwana uo ili ya jafanya declare mwana uo ya libema pesa ne uo ya declare mwana ngokubali joda ibulo ni kalibosh ya janska de bazia wanashwalo huno wenji yedi haza kuwafanyia ya warende nai ya watsibiendi ya yende Burundi dai nao hadi wasizise mapesa finalement ukubali tubali mapiège kaye mjomba wada jukoronge grossesse yo ya imilikisha kensero nizi munaponesha ronde de mwada hikima mwanamsho wangu ta quoi vrai dans ta tête t'as pensé quoi ufikiri hili unga mwanamme kuna dole gamrumsha wangu lona grossesse ya dode yola la dena ya latif grossesse ya wangu gorongo e risque nizi munapone shari wende mwanuko tsume zitwa shim jomba we mjomba ujulihani ho we ngujulihani ho depuis longtemps que des basé hai et mwanamsha we kutsuna ya ukaya yemruma wedo uhanzo ya hurenga na tabu na shida ya uhansi harmanyu da ikode uilivyo ya deplace de tsahima pisede mwana ulombani ho utode hunga maisha au kama nwakula hasara da suana ume ndungu lolo utsona papier wadi kwa sina papier walikum samana Hadija yeuko uhunga de mwanamshe yomkinishiha mwanamsha dishotushe la kafu hadusoro jemrumme na bala kujakana kertasi mrume de ajisakrifie ya hulola mtona onyowa ilikamtsina shekanga wa mziro bosheri ngamjotsanga declare mwana mwanamme yende hulare mwa besta mama ya simbuhenai ya reme plonge ya pue mapomi ho hata ya unjile mnarian ya jani ke boss ye boss ya declare walikum salam rania ye boss sola ya declare yo jotoda hunrando side mwanamme yo hunronda wa mwanamshe
Dahi wanji kawa wabila majesta dizo wahundao zela kafu eka deja ngwa tusheo wambie mrume haibo sheka radhi utideklare mwana wabili rahari jwa udo saidiwa mwana wararu hajaka radhi finalement ishi ya nifungue n'importe quoi watukufu mwana mshewe haji nous s'échafua vraiment à vrai dire j'ai un peu pitié d'elle gamina pitié haukaya wala hende hamtsua hula hatsuwe mrumahe hunu hafikiri kao langu jukonga grosa sitio yahe ya ijere ulehenda mwambia mninga mwanzo mapesa kuna ujoba kwenda honi ondani hangu hedo hao hango yogo juma mtsimbuli yako na ujawa mtobo nzesha wa mtsimbuli yao yokawe mwanza shonga ujolulwa ni mrumme ya mwanze ya jidobrie ya tsahimra deklare mwana huo ngodi afanye hazi ukuda lijoba ibula nile dadalla lijulhani hao Marseille kayu de bazia hai ya ngwana washe wenji ya watle shonga ya kikawalola ya wamitse hau ya seya wambe kudeklare wana ya nzia de vira Burundi ujulhaniho lizobo mwana mshohangu ukubali ubaibulwa utsowona kemruman emrumaho do ya wanza ya wanziza ya hulola botsona ngozaho ya da ya simbu hao ya bali mapesa ili ajahundo ili ujahundo maisha ili ujahundo maisha wana shongo kama jankili izo pia izoramba banu parler comme ça mama nazat banga mfuka prefecture kwa tujua bwana shongo ya ukaya vanuze femme solise nzarabo ninga mfuka kwa tujua ebani ngamfika banu ze sécurité sociale kwa tuona zenye kubimzifanya zipulwe dans les réseaux sociaux mtsogo wone hema junior makartu ya mapesa songo uchuziwa banu ngamfika ya banu kweli ngojoka mziro haina mwezi ngotsongoza ya ili hundela kafu kemzunguka tujwa ke femme soli fantôme zinu pia wafanya omuyeshi chemzungu ngujo ya ukaya heni nganyuanga désolé mtijone hela usiu ganyu wenji na nashwangu mnidunga yabo la pipala nyoti pia ganyu mafamu swe na bwana usiku ga mtsongo umira haina mezi na mezi ga mtsongo umira gamza yao wala gamza yao gamgardeo gamwenda ngwa na gamdeklare ye mwana ngamumdeklare mimi ba mifamu swe yo hanjiaje si par samronzi yani mitsa subhanallah ehebanu na mwe hago tsogozaya we petita mi wahago n'importe quoi na rikera de beizo ramba o wanu ngwaju wao shaunu do munyeshi wada hukana baraka unu do munyeshi shamtsinge kwa zungu kwa tielewa ngwaelewa ndo ya ukanga boze marche za ukaya liva ngojo ni kama pesa no declare gaje da rafanye paxi unilide izo pia ngwazijua nganya mwenti ya faye nganya mwenti hawo fika nganyinyi nganyima intelligent no mwenyeti ngwonsuka we femme soli bale ye mwenyeti katuja kazo la bote femme soli ye mana watonjo malaho ni hanyu haina usiku da wajoka ya gajore nda na iwenji wanade mwenji nju wanade na hakango joka wenjo malaho ni hanyu wajo persono manyo malahoni ngamosika wanu go wajinga kwatu wajinga unaelewa alafu ce qui fait mal watukufu yani wanashwatu mtsure konese mwana mshinga we hunu ngabwana ume wenji oui l'homme fort mais c'est l'emblément papa de tout le monde papa les enfants l'homme d'éducateur l'homme de bon cœur avec la belle, la charmante, la belle Bella, la maman de tous les enfants. Respect, monsieur l'emblement. Nja Marseille, nja shida na onde bahati. Naja, natsomona ni wallahi vraiment ça me fera du bien. Ijoka, le deuxième jour, ani ya he fierté ya hangu kai sokatsi mono nisha inshallah on se voit an garjo wana na kamgwa benz mais avec tous mes respects monsieur l'emblement, longue vie à vous, toi et ta famille. Et ton chéri adorable, Madame l'emblement. Boum, confirmation. Watukufu wa jamalif, wanasho hangu na mjiankil, de ya rengamru na shida wadu wanzomru. E ya rengamru na tambu wadu wanzomru. E ya rengamru na problem wadu wanzomru. Shamwana msho hangu gojibaibu, ubaibulani mruikao hajama bianya ukaya, na mnike 6,000 euro, gamje deklare mwana uo. Gojihontibo mwana msho hangu ya ukaya. Uongo jwa hubaibu ya dohu rengela la nawe na uongo jwa kanga na grossesse ukamru maha ho yendeza he uongo jwa engagement gujwa engagement c'est impossible. Madame Chouangou, t'as joué vraiment mal. T'as pas pensé
kujafikiri ufikiri nai hujunisesha foha emruma hokana ureje hokaya sa confirme ukaya hukaulala haungolalo wahema na meola ya deklare mwana ya bongo jokaya kutsula la poria hurdi humone saukaya tijandra ngezi nduzangu na ngare mrukadha ya boka one saukaya hom trompe na haina mwanamme ya jua ka trompe wane mrumshe ya baki lohamba kandazi haina mwanamme ya jua ke mrumshe hangu wa ihani trompe uhakikishe ke mrumshe hahuremea yeka hubaki wohamba gedze wohamba kalbosh akaya mrumme kakazazi bahuzili mrumshe huremea mrumabia la unono mkana baraka mrumshe huremea mruhamba depuis aujourd'hui ntsina bezeni huone sheka hujua kahahurende nayi hubaki non dojua ya ukaya ngojolendo ya salpierre gojodora rilwa jawotu la shifa Mwenyezi Mungu napone shari ya rijale joka na heri duniani wanasho hatu wadojwa na damikaudo wa wanzao ye mjomba wei ya zie betania hae ni wanasho hangu mdo verifie mdo tunda mdo jwa na damikonga mwa niko confiance mdo jwa na damikonga mwa aminio tifanya suje ikao pa longtemps ya shababi ya jitolea wa mfumboni ya shababi uo yo ni parabotura ye kangabo mwanamshe mkumodulo mziro utumura ngam deklare mwanabotura ngam ibanu ngam jo deklare gratuit. Mashaallah, a déclaré Wanawaili. Gratuit. Katuta ataransan. Katuta ataransan, Mashaallah. Shawa Zul wabaki gwanzo mapesa. Oui, Abu Ibtisam, alaikum salam. Manam shahangu. Mungu Mwenyezi Mungu yahunike rohoko uresante zembine le kosa wakati kakobala grossesse ya himru mahonda wo mtrompe. Wakati ka ukofanya ngwekao zote njema subhanallah zitirejei tena. Est-ce que je peux trouver un moyen ya mbimruma hokaya ngo regretter? Est-ce que je peux trouver le courage ya mbimruma hokaya wede mrumshe hafanya erreur msamihi jeli kati eseti mwambia ya hokaya yebanda tsuo ahamba ngujwarangezi ndwendeza hujawambila huzitundu ya ukaya imana meulaka jamreseve eheti kairi wale jemru mshaha anabaturam wallahi helu nambio helilo kujajo zifanya baturam kujajo mreje je cherche le moyen chazo jukanza nabeba nambie shababi wede mru mshaha bon hunambia ukabotura banigo jomkini shabai ketim pardone sheka hazaya bonsuona taratibu kangu joni hansi ekanguze keltasi jomkini shiatena yani irande nai hawi manada mola déclarer mana yarange habitude yanzia dumrenga tena jomkini shi yabo izonge na haki shami minjohambi manada muoyi yafanye namna yasamihem rumshe sur kamna ukada koronani namsami est-ce que gabu garanti ukimrumshe kana mfanya zotena. Je sais pas, chaque jour que je dis la minae, le 15 à ma table ronde, le hadith soit fait d'amener mzade. Chez mon âme vraiment désespéré. Je sais pas quoi à dire à propos de ça. Et yamre jei, gamto numéro haïdim de yapar. Est-ce que il faut y mon âme yamre jei, ya som him rumshe. Est-ce que mrumshe kanon fanya zotena? Et mon âme Mohamed y a déclaré mon awano. Ya jukonu kwa mapesa nditi na bebe mwanamshi yanziado mrenga tena. Wanasho hatuzofikira njema ikaoganyinizo. Eske gamonokaya ho trompe c'est important. Girambe mlikanga wa mziro. Eske kari madu kubali wa manzao na mtukuzani. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Mrugu jojo para hauka mono zawe ya lungu mafoto ya mjomba wa daula haki wala yafungue mrumshahe tola kanraro ndalo la mzazi wa daula haki finalement ya lo yabo ya lo juma intimide mrumshambu kaya ya mbulendo da hone da unuwana. Assalamu alaikum. Ngarushila mtukufu nyimpara ho garjora upara shagaranga utsani ngarushila ngawenda ho mtukufu. Papa café no da bukani pare fixe na bunja registre amushilio mbaba mtukufu ziwa
Rema taniswalira matozi boneshia yedeba ya leo. Au kayaza uliza. Oui, garishiao. Au kaza uliza wallahi ili matozi ngamlilo atahaba yenu ngamtoro wa matozi. Yesu muna nikuonashwa hatu imani na roho nkuu. Yesu muna wakizeze roho bahal hakika zinuunga zigirao haujio. Nagasaunga zigirao faranta bana. Samba marite faranta bana. Rongwa kumbabi mziwa hangu watukufu na mdekla ZGM Ezekiel Kagamushi yao. Tamenyezi mnawa nike imani wa nasho hatuandasha hatu au kayamdu katu ujua hakika Mungu isho wanzao. Yes, bahari hadithi yinu yiniliza taba mtoro hamatozi hali kaudi hadithi ya ajiri. Sinyangu. Kaho liho kaya eya mrejeze eya tumrejeze mime raaya ya hangu. Kande raaya ya hangu waka ujoba nyinduga nere aya ya hae. Ah oui, bien sûr. Mimi hajumrejeza engeka bana ya mwanamshe vo ya roho daho ni arije ya jaya mumboka eulandahu ani wale mwanamshe ndongo ha mumboka sila mala fulani haizika bali unaelewa shara nzi hango kayatika zembege hango ndeje mbu fulani safemali wanu mwanamshe cho hada mrumme rumeha hadaliha zihisa shahoka ya tukazendege zindu zangu nendena ngade mdu fulani wale kaundo nafanya zimkat nimo pandoa hango banua hakika Mungu mruyati mwana nyajalini ya dunga ya ujuma hiyo abo kazi mwana mnogi hafanya zindu hizo yavo pesaha lele imbili banguzi au kabwe mwanamshe kujumdenda ziro raha na hizo ujonda mwanamshe mdoji na ujumitehi zokweli onziro akamrasi na grosesi cha mwanamshe kajao no kaya kajafanya ndongozo kaya yareje ilo tena yo dere aya ya hangu amwelewa ndasi jondama sokai bade mwanamme no wandu wale abo pia kwa bogo waundawe wala mimi mbabi yo tunsure mwanamme ukayarije mwanamshe wotendo pando hangu ni papaka penori Voilà. Maraba meji mtukufu. Maraba meji papa kafenol. Garparao nimero garparaba nukawo imbe senge mayoti. Aparaba nu ya tekeleze ngafikirio haukaya ndizo. Wanu ngebidio haina mwanadamu ya dojo ya ukaya hunuri jajel tsahe. Kabati ya kahuja ya ngwa hajaji ya lati. Shaso msipia haini mdu hajaji ya tsahe. Winji kwa tuelewe mbavio shawabalie sheda wanzao yekume mrugundo mrumme ya hwanzi za wakati kao wanaume otipi watuna makirtasi zembio zaha walole wanduwasho walona makirtasi ile maisha jautimu leo mwanamme ya jidiwa ze alole mrumshe utona ye mrumshe ato yelewa ya ukaya oibidi ni mwanzize mrumme wai haukaya hanuono ukaya ntina rogo zahangu na haja hanlola winji kamtuzi wona shaga mkubalio mbaibulwa gamkubalio mdungushi nji shahafula na vanu kaili humrubaki harumamrikango amine ukaya ngojo hunra mastehi na adabu de le début rana honda vanu kango juenda wasukumlwa unaendo anayutabishiwa nyezi mungu nanike khatima njema yarnike mwisomema yarijali kwa nadamu wadunku zana zenjema garparama anyasi kaunge mayoti ngajalie dainu dechargeha ngajalie ishinde on peut charger le vent. Mwenyezi Mungu yarnike khatima njema yarnike na mwisho mwema. Salam alaikum. Allô? Oui, allô. Alaikum salam, tu vas? On y parle participer ao? Ewa. Ok, gamushilio mkanabaraka. Mimi azia yangu tuchohanda ye mwanamme uo yarenge we mdumshe amwabi yakangulangarie saidi baula nemwe maulandulo ne mapato ya shwaza wenga usilande sentu hanza yade hune ni mwanamshe huo mwanamshe wangu
ngutu ya urenga hawara nabo hawara hiyo ni mri amari ngutu kota ya mu déclarer mwana mrede mwana ya mdeklare mwana ya jue yabo ya hure maswa ni mrulo mziro ya kabile mrume ya mwe banotika wajani rengezo ndo hangu ga mwendo huna mwendo nangari mru fulani yende hata empata semeni ya reje abale mrula habaneza iyo kahamba wedendo na rirati basi wanawashe wakati sijire na sina maungo ya mpuhu ulofanya ndongo sana tamba faida ashi awe dede heliyo ye ingina wanashi wahevahe ngina wana umahevahe yukasuona hezo enge mwana mnahe zamhunda jokiri mwana mnahe yarejeze mrumshe amadu kata jokiri wowe kutsina tamba wowe kutsona ukayange bidio ya mswami kutsuinja mba santima bado mwana mshamandao ya msami hidri na mrensi ya desahe muko mwana uo ikamjeli yangu chokunda mraji nangu cholula mraji yangu de mwana ewa ujozireda tiramu wewe anuziso abanga anuziso wewe ujozireda aijomkinishi ya zireda ujomsamihi atosoni mwa mnyezingu na rentese mwana mshangu shamwabo mimi jomkinisha njemba santima ikatsira mbwake mbu mshare gretu Tulam, na tsaba tulam. Na rasla sipia riroha jeritahe. Sipia riroha jeritahe. Sa uhuru bahati hundu mwanamme yakauja ya ulole na kusina mapapie. Yende ya somisiruni ho hautahama pesa ya jede ya deklare mwana. Ujo uhunda mbasuchiache. Uchu wende wadolala na mru yanzo ya jau ya deklare mwana gofikirka ula. Wanzo 6,000 euro. 6,000 euro. Ulamnazo mapesa wala kishaisa ele kuunguli mjia. La ukakuta mapesa ingevana haba akaudeklare ya bure. Chijohamba. Aizo jambishi akabale mwanamsha trompe abadika mwambia kango jomdeklare ya bure. Shawi mrua una mafanya mahadisi. Mwakatira wire mrumme mafanya mahadisi. Dawene mwanadamu ya babuta 6,000 euro. Unge wakati uzima ya chofanyila zonongo gratis. Kariransi tidorenga zenyanzira baringizo na vale. Mele kersi. Na vale tena. Ani mwana mjinga safi. Anafeke mwana mme uhareje wa baini leta kwa rasuli. Ni uombo mnyezingu ya sijiwe. Na mzaze uongo mtsimia za musa na za firan. Gwambo hatanti hadisi damne mwana mmetsena na mweleza. Ya hadisi ni ya swami mrumshe. Bochira ngwanzondo arengi jukuma. No, swaza rege Ngwanzondo juko. arengi jukuma la mwana nyuho. Yandi hafemure. Zaika ufanya mahadisi dawe na mwana mmeu hareje mrumshe wo. Hainis jomuhunda utije yabo jawa. Babanu jawa yula mrumshe vano. Siso urihale jukuma ya wata karna kauishi desena. Wewe mwele. Waransi wa wenye wajiranje. Inge mwana mme havinge desi za bangure jemrumshe. Amana Allah, amana Rasul. Shaifike ulachiramu uri nikoze wasi yade ya juha ya bari yade ya reje mru ya mreda na yimru ya rega shonode ya mreda Wewe mashallah uono heka karti wa zero rijo abari garfanyo na ifatuze mru mulo mziro ujoka yo haramu wenda dorenga mru mme na mru lo mziro na mru mme ujoka haramu la Okay, islamu mjito ni mero na hamilito ya hao za narasi 07 Mashallah 48 45 Numero tsyo yabo ina mwilenge yabo batsyo yabo mwana ma islam na mwanze numero yabo 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 et numero tsyo ngyo yabo na mwilenge timizi ma sœur. Oui.
Arme communauté, oui, t'as raison. Oui. Parce que dagumani si ya kuchafu swali. Ya kuchafu subuti haringawe sarata ngone magari ngone pare na zemwenje usienza ta umtoboze au mwana mao au mwana shewa au ndo amtimilie atilifola kafu ya jare kwa wanabari. Nugu za kiukafiri swali. Alafu kochira mumimi sijoni kawasia mwana mangu ni wanzao wamone roho ranse zondo na wate mbate bayo toka hule na mbate bayo. Okay. Sawiyada bashko mwana mshehaja ahambia amjo sisa mjoheza mwana mshe ulaena ndrabuzinchi siwana shisina ndrabuzinchi welewa. Okay, basi. Na ujito wabami mwana mshe amandae welewa. Ijokiri izo yafanya mimi nizifanye. Shami miekati zifanya sihisa njachore jeula mrumesa. Chijoka prene denale mazi nensire jeula na mwale mrumme na mtoza sabu na ba jau. Awe. Aho. Malada menshi. Utuka hule nebate bayo tujeja hujimenye. Sawa. Kudikure. Paske ijokiri eyende. Ya jere jete na yenda gari ula ya laka kujoja ya mwanzishe mwana yongo tuko shidofan. Yeah? Wow. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Rishi. Okay. Bonga umanya sikao ya paravan Islam, ngamlidini mpare hau ya pare ili ya participe rengenu bami ujibwa kama mahangu hapara shatso ileo kati en direct. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ça va mon frère? Oui, ça va. Arushili ya omlong. Ouais. DJ Sai, boom. Si umonji aba sainu shabona njia tipasai suje direct ya kapte selewa. Kauli mwanamke ikao alolwa ni mwanamume ikao huwa ilikuwa sina papie. Yeli. Ni mwanamume hajui ajite bure hili na elewa alafu ujaja pale saa ula mbia kaubili yake afanye ya deklare mwana ya nivwa. Ya misina mwanzo harengenza lisensi. Wow. Na mimi nachoanza mwana machiramu sijokume ya mtisu tene temba yo hata uwame ya ukaya mswami parce que yo tinya. Okay, sai. Nikambuka hashini hajua zihadali hakikisha mimi mtimu hamjizangu mimi umani wangu na mrumishe uombe alidochira. Ekamshanti lola simana mine mrumishe wele mwana anaye kazi zangu ndio ukiasungu kusheka ija lokai ya mradi yangu harusai njia harimu ya hendu mshahamu yuna ishwati jibani nubodi badeka ya mokeka umfani direct wendo zeboni direct tepo sheke haya yoke jati anamamjo kayo kena usena mna jajo pa kaila nini kati batine ha yunta jona mashina mimi upando wa hamu ahansi ngumdai na mijweni na mino wakati ukaya mtinendo atandahe nosi wakati alafuenda mimi nacho hazana wala shahada Mais le cœur s'il vous plaît. na misiri na wala walishi yao Bien sûr. nakera ni bwana shahada na mrumele ugodo hati haja arenge mapesa hakunika wale wafanye kursi kwende mapesa haku ya dawa yonga ko ajali huruni kurengwa hayo dalawa yo wamike mshaha haruhani afanye dasar shagweno hende harengwa hatilamu la yudari hamsese ari hamanjezi za mnyanrozi au hamanjezi za tomati unupulifushewe community atu loni wangana muda nao nongozi nungari zijua hambami hambami kari sikiti hao tiwarua unu neongo ni ufanya hati za kutamiliza ujabu rengeye mapesa unikiombu mshedi afanye kursu shao mnyanrozi wale henjezi za mnyanrozi bala lewa henjezi mnyanrozi bala swamini harengwa hati za paskana leta pesa hao Mungu amekatoa ero zimehumira makasaira afanye kursu yenda wenzezizo atona ya kadavre hai ya lebo hata bude tunazotimiza kusahau imala wala kufanya hivi hata weseresi yao sababu gani jikunze ngo hizo bochiramu nasikiti hao si wanaona kwa wala shahatu waloya wazazatu waloya watuku wala shahatu waloya na wakirazi warensi
ngaripu haushe waku nemaliza hatu ngatigo honda ngatigo ule ni sawazi kushie mwanamume huo yakautuende yafanye hazi yafanyie ya jiarenge ya deklare mwana mapesa choma ayi ya deklare mwana hao ile mrumshi ya jogu na usima pesa machache wala mwanamume tena ya juni ya rejola mrumshi dari kutoka deklare mwana ya mnikesi mzeva usesi mila usesi yokinya ya una pesa menji ya ngao ya nisele ya gurunia mwanamshi katajiba sheo mwanamshi kasuga mrumesheo changwa tibofanya hizo wanzao watigofanya n'importe quoi bana bayi musingati wahara ikagamwisha na mtozekyo ndungu ndiro muchura mwaba ayinu hundulola au mwabakangu malola hani hatola la honi ala fungwa mwana honi ngale alole ba ajula na mwana mshikabati hata uamini wanashe mambo kama tu amini chaizonda kuti wanao mesotu amandani imintina confiance ya bangu ichoka uyo parce que les maladresses mizo vindi muchura inge wanashe hatuna wakirabi karti wa bongozi nji so batepazinji na wakirabi waelewe zirisao wanune zijisawe kamwa beke beso bizo rajoomba urmitse na utimete deba bochira mutimamye mwanamume wokamtami sawa bochira yote deba sawa bayo yono wawe atakuza tokubali ikawo nona ngumshe mushinudo ka islamu ya hebi ribano mfani yini bochira bukamujele wa mbazi amanu aminu kakutajele wa bochira bien sûr ikati jua kaibiri itilemewa Burundi fanyishiha oui alafu gamsuwete wanama paske banu mwana ngutinu banu kama mashabani ngarombabi za mashabani shilea haina shabani wa kweli were ni wawe anisinza alafu mba shabani wewe ukasi halwa na mwisho kama mtushie banga bwambo kwa tushie endelea mbabu itirejei yabona rifanye indini sa eshele ya itinorejei ejaye remwa la utojipasheo ekaisa injia ujua bonze yokabati lauje parce que bano mahala yo kaluka so ibawe kama mshamba ana mrunde kama na mshamba ana mrunde ni wanao memlia umrishidi yao mashambani ya magari kama na mshamba kwa ana mrunde ngejokiri mane hoya hon ya hamia ukaenda saho yala mabuta yoyo ukiri hahureme lawe yoyo ukiri shaka handanga mwanzo fulani nsu kwanza yoka ina beti kajajora ngabetizia ngele zina lati ramu au sai ya umani ya mega mwanzo mnadi nsu kwanza keila beti bonjour Lasmi abo tika ukaza kuchiramu abo merci beaucoup yabo merci beaucoup mon frère merci watukufu Mwenyezi Mungu nanike khatima njema na mwisoma maukaya ezibirao gazbiro na hii ngazjilo na hii shaho hanza rabbal alamin Mwenyezi Mungu najaelezi change haukaide arambia na rimombe bangu juri badilisha ngujuri change ngujuri kubalia yedi aturambia wae wakati kao zinu ndongo kao zilo nziro mruka tujini kaukaye yananza do ya jani kelentsiza yananza ndo yilo karboname yananza do yontukuzo shamrugurongo riski yende yafanye emrumahe nrongombi haukandizo kaka mweshele yaondo gabu hadisi na kana yamba yapa mbesenga sina 3 mois 4 mois ya mwanamme ikao yalola mrumshi antukaye ye hazabu na dena shema na mhu ya kodaoniho wotsi wa hai mwanamhu wa pepre hakana 17 ans etsila parambaba hahe mbaba wankabu hamba papa gabadongo jamanamme ekahode hazini hundahoni okadiona mama hosambruni yotsi yamba bana ola mbaba gajakau amini ila hadisi endata kamungo mausiku ola mwanamme haja baada mbaba haroha ola moto haparambaba hamwambia ntukanga mwanamme yanjia hofukoni hamama ola bwana hamenshane hazi harantre hodahoni hobwa hodahoni ende haono bo itsongo unjia na ulawa ola mrumme hende bala honjoda honi habuo mlango hahunduye mrumshahe dena bwana ula mwanahe yakumpara ngo bala ngenji yao na ulawa ye mwanamme hajuha wadzimaneka poti uyo ola mwanamme shemrumme lokandazi lodzaze eza jirihin ye mwanahe mwanamshe
habile hatunjia hano mzazahu ya luha wazidene bwana ola kumbaba ya wa Paris au kaida para mbaba mwana hanyungunzi hatla wahende zahe ola bwana ola kazi jamuhoza ya juha ya tlawa ngoda honi watabasa ngoda honi hu hatabasa video yote ifanya bwana hata bona ifanya bwana wo hasia badaidi anipara aneleza alafu baada haneleza gaja kanza hadisi kauli satabansi na uyamba ngamwishansi pia shemana na yamba hindu dabona jwa ke mwanamme kajaro hoda honi na balakati anambia sabai hadisi ngesikitishao ngirisao ole wa ritsi yambe shemana na yamba hindu dabwe mwanamme yaturo hoda honi mri aparese mru mshahahe alhamdulillah ngabwandu bangu ashilawe hadisi yamba bangu aparese mru mshahe bwa injiao na ulawa. Merci beaucoup Zaza. Wanadamu njo bangu aishelea. Sidofikiri vala ngujo da zahi. Hasihi hakansi goda honi watabasa. Mwana mme hamandu. Mdu mshongu jo parjo maza. Mdu mshongu jo mstahi. Mdu mshajwa ke mdu mangu hani parisa hawa zina mwana mme wekanda jo. Le mdu mme habaki. Yawe mdu mshengu jo mrenda salpierre. Gujo mrenda kandazi. Gujo mrenda cinema. Kanao parjo mrespect. Mwenyezi Mungu namnike khatima njema na musomema ho hanzahi rabbal alamin wanaumi waduka wanwa baba haukamrumme uwo yekakili ya warilo mruhanze mrumshahi ha respecte mrumshahi ha bame mrumshahi sheka ija wakati kao ya harme intimite yeziungo zikomelwa mruka baki mruamba ukaya ila huona linu linitsu huone jambo sabu gamtsango baki bantina bandu wahonda kairondo alalarma mapubeli ulale honziani uramani baridi rana ubaki na mrumshikao haringe mwaname hamlaza mashitana watukufu yenso kwa wila mbabe ukayo hadi sajila rangu hale Mwenyezi Mungu namnike khatima njema yarnike musomema ya jailie owanasha kumdole ukaya mrondo njema mruka tsoli bambi nyuanao memdojo ukaya mrondo njema mruka tsoli bambi emrumshia hwanza manzize emrumea hwanza manzize sha damine mjomba woi sinaomba nafasi oikao do ya deklare mwana au kainde bazi yahe ya rangwana shohatu ya do deklare wana na waprofite zongo zahao na ureda wana washenai mwana mshewoi Mwenyezi Mungu nahunika usubiri fudojo kaizwa reda hurende na ingo jito abasarza ungo harma regre haukaya yibana ula kaja hureseve emrumaa huamba humtsua emrumaa dekuraja hende zahe famia hunga horongo onai njohanze mrumia usamihi shwana da mwalu wano tipia mbatirambu tlawe hadisiyo hauke mwanamshe kaja fanya za utsonga ya